እና ሌሎቻችሁ አደጉዙ አደብ ይኖራል ገብቷችኋል። በቃ እዚህ ተከባብረን የምንኖር ሰዎች ነን። ይሄኔ በቃ ዓለም ሁላ ተከባብራ ነው የምንኖረው። እኛ እንደ ሌሎቹ አይደለም እና እባካችሁ እሺ። አመሰግናለሁ ስለሁሉም ነገር ብቻ አስተያየት ይጋኝ እና ደግሞ አደብ አንቺ እንግዲህ ማለት እኔ ማግኘት ካልቻልሽ የኔ ነገር ደግሞ ልትበጠብጪ አይገባም። እኔ ከአንቺ ጋር መሆን በቃ አለፈ። አሁን ምን ቀረኝ ብለሽ እንደምትመጪ እራሱ አላውቅም አይደለ? በቃ ብዙ ተማምረን ብዙ ተያይተን በቃ ስላልተመቻቸን ተጣጣን። ምንም አዲስ ነገር የለውም። በቃ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? አክም ጅርተን ነጋ ቀብደኒ በግ ነጋ ቀብደኒ በገ ጅራተን በገ ሰዓቲ ከነጌሰን ዋው ዛሬ እነ ቡቡ ቤታችሁን መጥቷል። እንግዲህ ትናንትና ቪዲዮ አልቀረስኩም አለ ብሩኬ። እንዴት ትችቱ የባሴ ነው። አልተሰማማን እስካሁኑ ሃይሜ ጋር ትችቱ እብድ ያለ ነው ያለ፣ ግን አልቀረስኩም ሰለቸኝ። ስለዚህ ነው ተውኩኝ፣ ቪዲዮ ማለት አልቀረስኩም ያለ ነው። አሁን ሃይሜ ፈርታ ብቻ ስለሆነች አንቺ ጋር ሊሆን እዚህ በትንሽ ጊዜ እስከ አስተካከሉ ሁሉ ነገር እዚህ ሊሆን ሲል እሪ ያለች ነው። አይሆንም አይሆንም አይሆንም። ፍጹም የማትፈልግም ብሩክ የማትፈልግም። እንግዲህ ሃይሚቾ ይቅር በላትና ይቅር በይና ሃይሚዬ ወደ ዱራችሁ መልሱ። እውነት ፊት የመዳም ቅመሞች እውነት እኔ ብዙ ልጆች ሲያዩ ወላሂ ሲለቀሱ አኡዙ ቢላ አይናችሁ እንደ በርበሬ ነው። እውነት ሲለቀሱ እናንተ አንድ ላይ ሲሆኑ ነው የሚፈልጉ ሰው የሚያወዳቸው እንደዚህ የሚለቀሳቸው። እናንተ ደግሞ ለተመልካች ክብር የላችሁም ወይ? ለምንድን ነው ፊት የመዳም ቅመሞች ምስኪን ናቸው። እውነት ይሪረባ ይጆሌ ባኤቱዩ ወላሂ ቱክቱክ irra ijoollee baay'ee takka kanaan himimmaan buuse iyyaa jira jechuudha. Akka isaan addaan ba'anii barbaanne ijoollee baay'eetu bo'aa jira. Dhugaa nama azansiisa dhugaa rabbii wallaahi laaziim. Akka kana boonii iji isaanii kun wallaahi laaziim barbaree fakkaata. Dhugaa nama gaddisiisa dhugaa. Wayyoo ama jarri kabajaa isaan katattaluuf kabajaa hin qaban hin arganii ijoollee akkas boossu kana amma. ፊት ሄደ መዳም ቅመሞች ይሪረባ ወር መዳም ቅመሞች ይሪረባ ማለ ጀሪ አራረሙ ዲደን ያመለ ግርግሪ ነመለ አኩመ ደበለ ጅራ ሃይሜን ጋ ቡርኬ ሲንበርባዱ ፍጹሜ ሲንበርባዱ ቆባውን ተታኔ ፊ አማ አስተካከለ ሙቴ አስመታ አስብረ ጀናን አቲ ስንቴ ቡርኬን ስንቴ ሰለማን ከሰን ጀቴ ኢያ ጅርቲ ሃይሚቼ ነው mi'aanis nyaachuu diddee jechaa jiru. Egaa Buruukeen asuma bula jennaan ta'u jechaa jirti. Mi'aan nyaadhu ka'ii jedhanii akkuma ijoollee sabiyyii sossobaa jiru. Didaa jirti ammallee har'amoo taragaaga'ee Buruukeen deemeera. Har'amoo Haayimeetu xinnoo ibidda ta'e jechuudha. Yoo tokko ragaa jedhe tokkotu ka'a sila. Haayimeen ammallee hin diddee jechuudha. Maaliif akkas ta'e yaa jaaran? Buruukeen ያለፈ ህይወት ነው አልፏል። አትምጪ ያለ ነው። እቺ ፍቅረኛ ነው ያለችው ሴትዮ አልፋል ሄዷል። አልመልስም እሱ የድሮ ያለ አቲ ዝም ብለሽ አትንበጫንበጪ አንቺ የሆነ ሰው ጥሩ ህይወት በቃ ወጣው በቃ የራስሽን ኑሮ ani fati jireenya keenya irra jiraanne jenne qaata wal biraa galle har'aadde ufte wanta ati na jeexuuf hin qabdu han darbeedha kuni wanti darbe hin deebi'uu jechaa jira. Talaafillee
Burukkeen darbee kan biraa yoo ta'e qaama isaa barbaada malee wanta waan darbee kanatti hin deebi'u waan gizee wal xuruu naa ooltee ton ta'in jedhee himateera kanaan durayyuu akka ani waan jaalala jedhe keessa nan gashiin adaba naa kenniteeti na biraa deemte ani jechaa ture. Gaarii tokko naa ooltee illee miti jedhee himachaa ture jechuudha kanaan dura burukkeen. ማለት ግዴታ በግድ አስረዳኝ እንደዚህ ሆነን እንደዚህ ሁሉንም ነገር አውቃው ነገራቶችን እስኪስተካከል አብረን እንግዲህ ከእሷ ጋር ለመኖር ወስኛለሁ። እንደማይደብራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እሷ ጋር ለኖር ያው ከደበራችሁ እንግዲህ ይሄን ውሳኔ ነው ምንም ላደርጋችሁ ብሩኬ አይሚቾ ሻትልም ብትሞት አይመነሽን ጀቱ አከቶ ጅኒ እንጅራች አሬ ነው ፍጽይ ፍጽም ካሂኑ ጋር አፍልቷል። እንግዲህ ሰላም ያዙ። እኔ በእናንተ ራሱ መጨቃጨቅ አልፈልግም። አንተ እንዴት ነው ምግብ ይሰራ ፈርዶባል። ብሩኬ ፍጽም ምግብ እየሰራ ነው። እስኪ ያ ማልበላችሁ ሰው ማለት አታውቅም። ጎበዝ አይታችሁታል። ሼፍ ዮሐንስ እስኪ ነው ወላሂ ያ ተወጀቻ ጅራ በሪ ቆለፍቴ ተስጂኒ ሞገለከስ አይ 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 አረ ብሩክ ነኝ የምንፍጼ ነው። ነይ ክፈችው፣ ነይ ክፈችው። ምንም አላልካትም አንተ። ልጁ መጥቷል። አትዋሽኝ። አልመጣም። እንዴት ብሎ ይላል እንዴ? አንተ አይሚ ክፈቺ በእናትሽ አታነጂ። አይሚ ትልቅ ሰው አይደለሽ እንዴ? ምስኪና ወላሂ ፍጹም የሴቴ በሪ ቆለፍቴ ተሲን ሶዳቴ ምጭቲን ምስኪና ረቢ ወላሂ ካረለም የመጣሁት እኔ ልሽ ብዬ ነው እንዴ? በረዘቴ ቁጭ ትያለሽ ከፍተሽ አውሪው ሃይሚ አልፈልግም ትላለች። ምስኪና ኧረ በእናትሽ ክፈችው። አይ እሺ አንዴ ክፈችው በቃ። እኔ ምንም ልልሽ አይደለም እሄዳለሁ። ታናሺ ምንድን ነው የምትቀብጪው? ምን ይሁን ነው የምትይው? እሺ በር ዘግተሽ ምን እሺ ነይ። እኔ ለመጨቃጨቅ እኮ አይደለም። አይ ወላሂ ሰዳቴ ጀቹudha ፈጹመኛ ተወጀታ በሪ ቆለፍቴ ተስ ጎለ ኬሳ ጀቹudha ኦፊት ፈጹሜልን ሶዳቴ ምስኪና ወላሂ ላዚም አይ አመከነ እንዳ ሙጫኒ ሰዶርሲሴ ቢ ሙጫ ሶዳ ጉዲና ብሩኬ ማነ ኬሳን ባይኒ ወንተ ጀዴፊ ከና ብራኒሞ ሲብራ ሂንዴሙ ፈጹሜን ወንተ ጀዴፊ ጀቹudha kanaaf xiqqoo siqiteetti uumamatti dhagahamuu danda'a. Dubartii dhonta taatee fi dhiira wajjiniin mana keessa jiraachuu dhugaa ulfaata. Isheetti illee sodaatti ta'eef jechuudha. Fusseen nyaata hojjeta ishee waan tokko hin nyaannee jechaa jira. Fussumeen amma burukeen garuu dhufeera bayi jennaan hin ta'uu jechaa jirti mana keessa. Kifilii ishee keessaa jechuudha. Sodaattee fussumeen hin bahu jechaa jirti. Fussumee seeteetii jechuudha. Burukee ani banii jennaan illee hin diddee. Booda rabanteetti asin si eegaa amma waan hundi astakaakalamutti jennaan fokokkorarra jirta fokokkortaa mucichaa jetteen mucicha moo waamanta mucicha sin jiru ana si bira jira amma jira kai nyaata nyaadhu naan sin nyaadhu jettee gadi sin bahu nama sin argu akkasumatti hin ta'a barri qollume aarteeti mana keessaan bahi jennaan aarteeti miskiina wallaahi laazii mana keessaa sin bahu nama sin argu akkasumatti hin ta'a mi'aan isin nyaadhu ay miskiina azoo shaayimiyyee burukeen ammaa ta'anii ishee jechaa jirtu dhiifata waggaa badhuuti akka barbaadde firii ta'u jetti amma waana godhaa jettee yaaddote dhugaadha hillikii burukeef waana godhaa mucaan suni jettee sodaataa jirti wanta ta'eefi kabbaar no dhugaa rabbii hin ulfaata nyaata nyaadhu jedhanii kadhatanii dadhabanii gadi hin bahu jetti hin ulfaata dhugaa rabbii dubbachuufi ka'ii gadi bayisa isaan jedhan gadi hin bahu nyaata sin nyaadhu jechaa jirti. Egaa akkuma fufeetti jira araarri hin buune kaleessas ani viidiyoon qarrasne tichiitirra turree kan inni jechaa jiru jechuudha burukeeni. Ammas immoo mi'aan hin nyaanne barree akkuma cufattee teessutti jirti fussumeen nyaata hojjeteera isheen gadi hin baatu kifilii keessaayyuu jechu sodaatte. Asis hin bultu atis fusseenis mana kana keessaa ba'aa jechaa jirti. Miskiina wallaahi laazim qirishee jedhee rasa
burkeen fitsumeen si biraa taa'u jedhesi qirshee jechuun abu miskiina wallaahi burkeetiin asin teessu atis bahi mana kana keessaa jette burkeen garuu dhiifata mallee nan gaafadha jechaa jira. Otoo dhiifatama gaafattee burkee waan hundaa asirra daatee bareeda ture. Aartee duutetti wallaahi laati. Aartee duutetti bayya. አሁን አብረን እንውጣና ትበያታለሽ ምግብ። አልወጣም እኔ ወዴት ነው የምትወጪው? እሺ ክላስ ዞር እንዳትነኪ ሳትነኪኝ አውሪ። ያማሃል እንዳንተ እኔ ያመኛለሁ። አይሚ ቁልፉን ስጠኝ። አዎ ረፊ በእናትሽ በቃ አታስፈትኝ ረፊ። አሁን ይኸው ነው እንጂ ከዚህ ችግር ጋር መጨቃጨቅ ምንም አደግም። እኔ ለአንቺ ብዬ እንጂ እኔ ለእኔ ብዬ ነው እንደ መጣሁት። ሰው ሲያዝንልሽ የማፈልግ አሁን ምንም አንፈላለግም፣ አታወሪኝም፣ ዝጊኝም። ከፈለግሽ ነገር እስካስተካከል እዚህ እኖራለሁ ነው። አማርኛ ነው። አይ ምስኪና ወላሂ እንዴ ሰማሽኛ? ብርድ ልብስ ካለ አዘጋጅልኝ፣ ካሌለም የማንም አፍ መክፈቻ ሆንኩኝ አይደለ? ማነው አንቺ ነሽ መለያየት የምትፈልገው አለኝ አይደለ? ያ ጀዝባ ጓደኛ ካልፈለግሽ ከኔ ጋር መረዳዳት ነው። ገብቶሻል? ምንም መረዳዳት ጀዝባ ጓደኛ ምናምን እንድትይኝ ደግሞ አልፈልግም። እልሃለሁ። ለምንድን ነው የምትይኝ? እሱ እኔም በተረዳው ልክ ነው ተረድቶኝ እንትን ያለው። እኔ መች ፍጹም መናገር አቅቶኝ ነው እንዴ? በሚያደርገው ነው አቅቶኝ ነው ወይ በሚያደርገው ነው? ግርግር ጀሪ ለማን ጀዝባ አይሜ ተረጋጊ። የኔ ውሽውሽ አይዞሽ አይ የኔ ሾኮላታ አይዞሽ። ኤጋ ዱጋ ዱበችው ፊ ወላሂ ነመ ሶዳችሳ shamarran mana keessa nama fitsumees biraa taa'u jedhe. Maaliif fitsumees biraa taa'u jechuusaa wanta mucaan dhufee saatii barbaade barreetti qosoqosuufidha. Sodaateeti. Burukeen immoo akka isheen nama hin qabne jedhamu hin barbaadu. Yoo barbaadde fitsume yoo barbaadde anas eegaa jedheera. Kana biraan egaa mucaas boskiitti kenneera burukeeni. Wanta kana miknaata kanaaf qabatee mucaan immoo namii na goodda'eera jedheetiin haayimii asfaraarraa jira jechuudha. Kanaaf amma burukeen har'a qabbanaa'ee dhufeera. Har'a immoo haayimeetu taraashee ibidda ta'ee jechuudha. Asiin bultuu lamaan keessanuu narraati ba'a jetteetti nyaatallee nyaadhu jennaan diddeetti aarteetti jechuudha. Waan tokko nyaannee jechaa jiru. Mana keessaas gadi hin baane egaa har'a akkuma barrii qolloftetti oolte natti fakkaata. Isa burukeen mana keessaan baay'een jedhee duteefi akkuma itti bufetti jira. Dubbiin ammallee hin qabbanoofne. Amma yoomitti walii gala namni dhugaa dubbachuuf wallahi sababa keessanitti namni wal fixe sababa jaraatti amma wallahi tuktukii yoo argitan a'uuzu billahi minash shayxaanir rajiim xoorinnatiin tuktukiin ammallee dhaabanne jechuudha. Wallahi inni kaan suuraa haayimee, inni kaan suuraa burukee, inni kaan suuraa haayimee ila yabbadinu arabaakkaachu ta'u burukeen warra akkasii of eegaa jedheera. Har'a meeqa deebisee suuraa irra keewwattanii suuraa namaa irra keewwattanii akka barbaadan abbaa barbaadan garuu immoo nama dharrabsinaa nama xuqqeessinaa nuti akka fe'eteellee kan inni jechaa jiru jechuudha. Kanaafuu warri tidaarii keessa galtanillee akka tidaarii keessan qabatan ani eegoo keessan ani quxuu keessan kana sin gorsuu hin qabu. Waanan kabajaadha dhiiraa fi kabaja duriyyee ta'ee karaarrayyuu haa jiraatu. Dhiirri kabajaa barbaada. Waanan dhiira kabajuudha. Saayiti hani isheen barbaadde hani hundaa ishee waan hundaa guutuu fi bashannansiisuu nyaachisuu uffisuu kanarra immoo kabajaa dubartii eeguu qabdi dubartiin. Ani wanti hafee ani kabajaadha na biratti kabajaa bichaan barbaadanii kan inni jiru jechuudha. Amma isheen narraa adda ba'uu barbaaddeetti addaan haa baatee isa yoo addaan narraa ba'uu barbaaddes immoo waan hin godhuu qabu jechaa jira. Sinillee nuti akka addaan baanu hin barbaanne namoonni baay'een aarsaa guddaa kaffalaa jirtu wal loltanii waan bu'aa bayii baay'ee keessa dabarree nuti illee as geenye. Sinillee sababa keenya wal nyaachaa jirtu kan inni jedhee haasaa oolee jechuudha.
Kanaafuyyuu yoo isheen nan deema jettees yoo rabbi taasise malee wanti ta'u hin jiru. Yoommuyyuu na amantee akkumatti qaxxaltetti jiraatete anamas jira. Kun immoo waan darbedha. Waan darbe kanammoo otoo keerii naa oolteeti ta'ellee homaa miti. Akkan ol jedhee nama ilaalle akkan ani jaalala jedhee jaalala keessan galle na gooteeti narraa addaa baate. Kanaafuu wanta darbedha. Deebitee hiyyoo tokko keessa galuu hin dandeessu ta'eefi gattaa'ii atis jireenya kee jiraadhu jireenya kee jiraadhu innee wal biraa qaata gallee jechaa jira kun burukeen jechuudha amma. Kanaafuu atillee burukee argachuu hin dandeessu jaallattee fuuraa ergitee maal ergitee sii jechuudha. Kanaafuu haimee dhiifama walii jettanii jaalala keessan akkuma duriitti sin jidduutti illee uummanni rakkate dhugaa rabbii wallaahi ijoolleen boossee ofitti rabbiin sina haa qeessu dhugaa rabbii wallaahi ijoolleen sababa